moramo napraviti splav oko, jer bi obilaženje oko jezera moglo trajati danima, a ti sve skupo a i potrebna nam je voda, a ovo jezero se smatra jedno najčistijih jezera. Mala flašica, to ćemo poslušati za vodu. Snimi ono tamo. I ovo je ta svježa voda iz Kruševljeva jezera. Miriše na blato, ali je zdrava. Ostaćemo malo za kasnije. Ove motke grede lete bi nam naravno poslužile za građenje splava. Samo pazite, ima klinova, eksera. Sad nam treba veslo, snađemo se. To je to! Nažalost, ni to nećemo iskoristiti. Evo ga. Aha, to je to. Sada ćemo se otisnemo u ove vode Atlantika. Guri splav, pomozi na guri. Malo problema. Dubina jezera je 3 metra. Ali, počinje kiša da padne, što je ovaj znak. Vidite tu udaljenost koju smo prešli. Dobrih 3 dana prećemo jezero. Vidite tu dubinu jezera. Ovo je čuvati krokodila. O ne! Moj splav tone! Šta ću sada? Moram brzo napustim. Nismo uspjeli. Pređemo jezero. Morat ćemo da idemo nekim drugim okolnim putem. Skratite me, znam gdje idem. Čekat ćemo da jezero presuši, pa ćemo proći kroz njega. Ada, da vam objasnim kako je nastala. Ade, riječna ostrva. Znači, nastaju nagomilavanjem, to je akumulativni oblik riječne fluvijalne erozije. I on nastaje nagomilavanjem materijala, prvo se na dnu riječnom formira nagomilavanja, taj sluz Ade, vidite rijeka, tu, znači prvo na Adi obrazuje 2 rukavca koji se posle Ade spajaju. Eto, to je ukratko Adi. Nema nikakve koriste, nastavit ćemo dalje. Pećina, pustinja ne pećina, pardon, kamena pustinja. Zaboravio sam ime. Nastala. Znači, ovom evolskom erozijom vjetar je duo sad pjesak. Ovo vam je, što prisutujete, to je mamutski pećinski sistem Flint. Evo, bacite na pogled unutra. Snimi slobodno. A tu je Vitup Sakić za naranđe. Postoji jedna legenda da Sava Salanović živi ovdje. Ovo su tragovi ljudske civilizacije.
O, to je crv. Plavi crvić, otrovna vrsta crva. Vi vidite, njegova crvena glava, njegovo plavo tijelo je otrovno. I sada, da bismo napravili da nije otrovno, zapalimo glavu. Jebem ti glavu, neće plani. I evo, sada prisujem. Nažalost, ovaj crv je ostario. Neće moći. Ovo je dobro mjesto prenoćimo. Vidite, ima sve uslove. Ima kanalizaciju, grijanje, centralno. Sve, zapalit ćemo vatru na centru ovog prostorije i dobit ćemo centralno grijanje. Evo ga. Centralno grijanje. Kiša polako počinje tamo. Evo vidite, sada se nalazimo na Badlands. Tu vam prirodna pogleda. Nismo ništa jeli od 12 sati. Sada je 15 sreda, moram nešto naći. Ovo drvo se čini kao Dino. Dino, eno ga, Dino! Problem kako se popije. To meni. To meni. Evo. Teško, teško. Vidite, ovo je profesionalno penjanje, bez konopaca. Malo fali. I evo ga, Dini! Uspjeli smo! Ja skinem. Dini u sebi sadrži kukuruzni griz, kikiriki, minimalno 18% biljno ulje, krompirno brašno, pirinačno brašno, pšenica, krupica, sojino brašno, šećer, mono i rezne mlačne kiseline. To u ovom momentu nam znači uzima. Ovo su jeli dinosaurusi. Endemska vrsta dinosaurusa, Krepterosaurus, koji je živio samo na prostoru Kruševlja. Evo, ono mu je bilo prirodno stanište. Gdje živa moja obu. Sada spremno ulazimo, ovo je vulkanska kupa. Znači to je pećina nastala vulkanskom evolucijom. Sada spremno se uđemo unutra. Morate biti veoma pažljivi pri skakanju s ove visine. Morate koristiti tehniku koju koriste jedinica specijalne operacije ISU. Ulazimo u pećinu, vidite. Tragovi guma. Tragovi neke džinovske duške, kašike, lopate, pašala. Moramo da smetimo naše tragove. Sada je sve u redu. Neće nas pronaći. Na ovakvim mjestima ne želite se zadržava. Vidite tamo. Bizon, zvani Yamaha X City. Grbu na sebi. Ti sada spava. Ne želimo ga uznemiravati. Bolje da se vratimo. Vidite ovo, snimite. Tu